Omukama wa Bunyoro Dr. Solomon Gafabusa iguru wokubanza yareto hakanisa ya St. Peter's Cathedral omurembo rwa Hoyuma bwo kushaba ko kusima ruhanga bw'emyaka 30 kwiha Omukama Jumure Ngoma mwebale kwija ogu atwirata kuza mu bantu abo kuteganisibwa burwire kandi akaheruka kuza mu bantu aha mpango yo mwaka gwa 2019. God are the days when Banyoro wanted to hide their identity. Ili bikawaho abakyalo okwo mahano Abanyoro abakyayisireka ngukibali Banyoro ubu abamusinge yida kuyita musinge turole tukozeseze omukisa guno omusinge buno obubayireho obwebembezi obulungi naye ekyo tukolera amaani turole nti tugezera mu maiso. Gavumenti isiima Ministry of Education bateyimo olulimi kulwegesa mu secondary level n'olwaba luli Bunyoro hagati yo kushaba Omukama bamwiho mu kanisa bamugarura mu kikari kye bita abantu bayoreka kushemererwa abo garuka kureba Mukama wabo. Nkwenda kubagambira Abanyoro Omukama waitu akyanyirira akuzoka kurungi yite tumurozere twasemererwa tumurozere maiso ha maiso. Ebijaguzo by'empango nibiza kubaho nyenkyakare mu mbuga z'ishengero ly'Obukama mu rurembo rwa Hoyuma. Myaka 3 tujijaguza twine n'ebirungi bingi bitutongira nka Bunyoro. Chikuja abantu tujja kutunga university ya Bunyoro, twine ekisahe ekyenyonyi Bunyoro, twina engude zirungi Bunyoro, twina ekisahe ekyomupiira ekira international standard Bunyoro ina contract emazi ya kusayiningwa, twina amafuta gaitu gatankirira no kuru waho gasha kwambrozi nwagaba katoto.